Pozdrav svima, dobrodošli pozdrav svima, Branko ovdje, dobrodošli u jedan gameplay. Danas ću vam prikazati igricu pod nazivom Outlast. Igrica je strašna, horor. Znači, preporučujem da vam skinete oni koji vole horor igrice. I šta dalje mogu da vam kažem. To je to, znači, stigli smo. Znači, to je ta kuća koju treba da istražimo. Horor je, strašna je. I tako. Ovo su moja kola s kojim sam došao. Dobro, tab, ok. Znači, sve u svemu. Sve na svome mjestu. Idemo dalje. Ulazimo u dvorište ove kuće. What the fuck? Vidi mi govna. Znači, sad kao da smo na sigurnom nekom mjestu. Znači, u ovoj igrici se radi da prikupite što više kao podataka. Tako ja mislim, pošto ste vi kao neki novinar koji je došao da istražuje. Kao što kaže Muđa, ovaj čovjek je došao samo da se usere, ništa više. Ali, ne znam. Evo, pošto sam sad spomenuo Muđu, pozdrav za Muđu od Branka. I nadam se da ću pogledati ovaj klip i... Uši kurac, what the fuck, vidi ga. A sam se ušao, jebem ti mamu pičku. Da vi igrate ovo, znači stvarno biti ste se ušli. Imam pravo, a? Mamu ti jebem, preposi me, znači... Ušu kurac. Jedi mi ovdje. sada... Dobro, znači nema ništa. Možda će sad nešto da iskoči. Mislim da neće ići ćemo ovdje. Da, baterija može. Jupi! Uzeli smo bateriju. Znači, tragovi. Uzet ćemo minuta. Dobro. Idem ti materu pičku, bege, kuzam koje, jebote šta je, koji su ovo zvukovi, beži! Koji si kod idu? Ujeli. Evo ga opet, znači, još jedan je tamo. Jebem ti mamu u pičku, dođi pa mogu kurac, niši kurac, igram. Šta je? Jedi govna. Koji tu bio? Little pig. Ujebate, sam se usro. Ujebate. And who are you then? Ko sam ja, pa ja sam ti jebao majku sinoć, znaš be. Znači mora tako da govorite nešto da se ne misli nestano. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Šta bre? Guard your life, son. You have a calling. Što работиш бе ти бе, ей бе, наркомани.
Jebote bе, stvarno ovaj bima podošnici bre, koji se predozira bе snimali. Vidi kurelele, what the fuck? Ovo mu cekli glavu. Nema glavu! Ovdje samo sam ih pobijali sve. Jebote, what the fuck, šta se ima? Ko su tam dali? Sve ih pobiše. Znači, boja. Ajde, idemo. Ajde. Kao što sam rekao, znači ima da se, usro sam se lišći. Ima nešto vam. Nema ništa, dobro. Idemo dalje. Znači sad da se userete ovako, ja mislim da ću ja da se userem, pošto možda će da mi iskoči sad. Takav se marketing da nam bi... Čudo da je s ovima sve u redu. Brate, ovo je dobro da skrivam, stvarno. Nema neko saranje. Nema ništa. Znači, vamo. Tamo nema da se ide. Sad će da mi iskoči, nema da mi jebe majku. Jedi bolno majku. Ja sam se ušla, duša. Sad. Uskoro će da se završi ovaj klip i ovaj gameplay. Tako da to što mogu da vam kažem. Vidjeli ste, znači ovo kao moja prva epizoda. Ovo kao moja prva epizoda. U stvari nije kao, to i jeste prva epizoda koju sam ja snimio, nadam se da ćete lajkovati i šerovati, pošto tražim od vas i subscribe-ovati. Stiže nova epizoda sa Outlestom i sa PES-om, tako da to je to što mogu da vam kažem. Dobra, nije me provalio. Šta je debeli dečače i škuda, požiš mi muda.
I ovdje će se završiti moja prva epizoda. Opa. Dobro. Tako, znači, završili smo prvu epizodu. Nadam se da ćete subscribe-ovati, share-ovati i biti moji fanovi nadalje. Vidimo se i pozdrav od Branka i Žamuđu i doviđenja.